अहानबदा चैनल सिगी मैकेदगी मैम करीगुब खरगदंग थमजरमगे ngasi asi manipur top channel gi oina yamna mai pak pa masum pak ta bunum amasu oidi da masum follower masum subscribers sing busu ahan mamak ta thagat phungdok sari ngasi asi channel sigi मैकेदगी follower masum subscribers sing gi mating digi ngamjaba mating khra pango ngamjakhre channel sigi मैकेदगी thamjanang liba wafam amana haijening mamana hauju sing myam channel sida free ads campaign yamna kana sathajari मैम अंगम डोनेशन खक हापीरकन मैम एडवर्टाइजमेंट गुब हापी निंगु लेरगदि चैनल असदा कांटेक्ट तौबिरो वीडियो असगी डिस्क्रिप्शन दा सुसोय सोयदना डिटेल्स कांटेक्ट डिटेल्स मैम थमजरमगे लोइनना मणिपुर टॉप चैनल की मैकेदगी अतोप अतोप रिलीफ कैंप खरदसु मतेंग पांगजखि खंजरे दुना मैमना अंगम अतोप डोनेशन तौबिनिंग मियोय लेरगसु पिजरिबि जीपे नंबर 8258051865 the angamba donation happy oh hainu channel sigi मैकेदगी मैम द नुलुक हाइजरी लोइना channel sigi मैकेदगी amna transparency oina sathajagani लोइना मैम donation तौबिरक list खुदी मक्स मैम अपडेट तौजरके नेसु channel sigi मैकेदगी मैम तिनतकना थमजरी ngasi numida waram phong ki ba tongan tongan ba manipuri si phong sing amasum thoki ba thawdo wa thok sing dagi maroi bi i paw sing thamjagi ahan ba maroi ba paw moina kanglei pak ki maira news ta ki lokhsaraga Bharat ki ahan ba prime minister Jawaharlal Nehru gi sam ga kunthra ga mari subu mapo kumon pangthokre lamdam sigi tungi yumbi oigitaba na sing manipur lenga na sumjaraba trauma leiraba na rule sing ohen gadore okrami bobi ngasigi mirol asigi tungi yumbirel oigadori ba aikhogi na rule sing asigi marai ba asi khwaidigi thi ba haibadu oigadore manipur lenga na tungi yumbirel oigadori ba aikhogi na rule sing asi haujikti hauna sumjaraba trauma leiraba na rule sing ohen gadore masina aikhogi tungi yumbirel oigadori ba na rule singi tungi asa karino relief camp da ladibi sing asigi permanent house masa masa gi horokhamda sabiduna khunda laita hangadabani haina congress legislative party gi lusingba oiri bahana gi minister o ibobina phongdokre wafamasi ningkha tamlaba bharat ki ahanba prime minister pandit Jawaharlal Nehru gi samaga kunthra ga mari suba mapok kumon gi thoram Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na sinduna ngasi Imphal gi BT Road ta leiba Congress bona pangthokiba thoram ga mari leinana paumi singna hangbo wang gi pakhum piradana phongdokibani ngasi gi thoram adu MPCC gi president MLA ke Megasandra amadi MPCC gi atai thau puba sing Congress MLA sing amadi hanagi MP na singba loinana Congress ki Karmi Singh Sarugya aduna laikhidraba Prime Minister Jawaharlal Nehru gi murti da leisu katuna mapung phab ikai kamna putki CLP के लीडर ओइबो बिना मखाताना फोंदोखिबदि भारत की अहानब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ना पॉलिटिकल पार्टी की खेनब थीदना अपुन भारत अमगिदमक मसक थोप थबक पैखलमखि मदुगिदमक त माकपु मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया हाइना खंगने अंगांग सिंगना सासा नेहरू हाइदनु ख्वाइदगी लुना तौबा तुंगी मिरोल ओइरिब अंगांग सिंग अफब मियोय अममम ओइना सेमना बहोनबदा थावाय यावना होनरंबा प्राइम मिनिस्टर नाइखि मांगना हाइ हौजिक तोंगान तोंगान रिलीफ कैम्प दा लेरिबा मियोयसिंग असि मखोइना हाना लेरंबा मोरे सुसामपुर अमदि इम्फाल गी मफम सिंग अदुदा परमानेंट हाउस साबिदुना तंगदु लेताना लेहननबा नबिगदबनि रिलीफ कैम्प दा लेरिबा अंगांगदगी हौना मयाम पुरमंगना मखोइगी हाना लेजबा मफम अदु लेजगी हाइरिबा सिलेंगांगना तबिदुना थाबक ओइना पांथोकपिगदबनि अदुबा हौजिक फावबि ओइना लेंगांगना परमानेंट हाउसिंग साबिगी थाबक पैखत्रि तंपाकी मफम खरद सिक्योरिटी प्रोवाइड तौदुना ngaksinbagi thabak lokhalambe adubo ata irang kanba mafam singdadi matik saba security thamduna ngaksinbagi thabak paikhatri ki magna hai Pandit Jawaharlal Nehru na angang singbu atuki matik luna sanana tawrami magna laikhidaba November 13 asibu children day haiduna Bharat pumba thoram pangthoklibani maduna congress ki मैकेदगी sungasi nungthil pungoni taba matamna tongan tongan relief camp sing satuna relief camp da leiriba angang sing unaduna makogi pungning thawtkani loinana pangba yaba polam sing mating pangan haina phongdokhi magna hai manipur da thokliba tha taruk helaba kangluk irang asik karigidamakta manipur lengakna loisinba ngamdribano democracy satpa lamda hingsa gi mafam leite sumbalan ba haibadu kaukthoknaraga tha taruk suraba irang si woroisin ma purana bhona phamthui Congress की दी नन वायोलेंस द युमफा मोइबने लेबा असगी मपुरी सरकार नि अदुना अथुबा मतमदा बरत लेंगान वाथो असि वोरेशन पुरना बखोना दुना शांति लेबा कंगलु फुरुप खुदिंग नुक्सी सानन लेमिना बखोना फम थुई हाइकेनेसु पाउसदस मखाताना फुंगदुरकली अतोपा पाउ मदना कंगला तोम्बी शांतिपुर मितै खुल नुमै कापसिलकले कुकी मिलिटेंट सिंगना सरंबा बंकर हुम थुगाइख्रे ngarang hing nungge matung pung amaga minit tararam taaba matamda Sangmai police station ki manung sana Kangla Tombi Santipur Mitei Khulda koki militant sing oigin haina singnaba khulai paiba
खुदपू नोंमै राउंड क्या कापसिलखरे है नोंमै कापसिलखपदुदा खुंजासिंग मिपाइनदुना लांजेनब यावखि खुदक्ता खुलंगाकनब खुंजा volunteersing हंदुना नोंमै राउंड क्या कापखि लोइना कुकी मिलिटेंट्स नोंमै कापलकलब मफम अदु तमना खुंजा volunteersing थोमजिनखि मदुरा मफम अदुदा सिंगी सरुक्ता सरamba बंकर उहुम थेंगनबदगी खुंजा volunteersing थुगाइदुना मंगनखि हाइदि थाउदो थोख्रब मतुंगना मखाताना कुकी मिलिटेंट्स नोंमै कापसिलखप लैखिद्रे हाउजिक सिक्योरिटी फोर्सिंग थोमजिन्दुना मफम अदुर थीबु हुमबिगी थबक मखाताना सथरि मिफा मिपुनगी पाउरी हाउजिक फाउबिगी ओइना फंगम ngमद्रि हाइदि अमरोमदना थीब खंगदना लैरिबा बीर चंद्र अमदि माकी लोइनबी पिसकी मरी मखोंग खंगदना लैरि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना निंगथखोंग औनारे लाइकाई वार्ड नंबर 8 गी पुखरंबम बीर चंद्र सै हुंद्रागा मंगा अमदि माकी लोइनबी थिनुंगै निंगो पिसक सै हुंफुगा मरी कुकी लालहौबसिंगना हाटख्रे हैन सोशल मीडिया दा वायरल ओइरखिबा वाफम अदुगी चप चाबा लांगला लांगजिन खंगमंगमद्रि पाउक्सी इसना फंगो पाउगी मतुंग इने थीबा खंगदना लैरिबा पुखरंबम बीर चंद्र अमदि माकी लोइनबी थिनुंगै निंगोल पिसक इमुंग मनुंगदगी फंगो पाउगी मतुंग इनदि मियामना सीरे हाइनरिबा वाफम असि तसेंगना सीख्रब्रा नत्रगना हिंगलिब्रा हाइबा चप चाबा खंगमंगमद्रि पुखरंबम बीर चंद्रगी मसानपी खोरापम ओंगबी भारतीना फोंदोरकपदा लाइंगांगना माकी माबुंग अमदि मनमबुसु इमुंग मनुंग अतुप मतमना सिनबियु हाइना फोंदोरकलि नकल अमरमना निंगथौखोंग अमदि थिनुंगैगी मियोइसिंगना फोन पौदमलकपगी मतुंग इनदि पुखरंबम बीर चंद्र माकी लोइनबी पिसक नुमित मंगानिकी ममांगना फोन स्विच ऑफ लैखिदुना पाउ फाउनबा फंखिदबने बीर चंद्र लाइमताकता लैबा पावर हाउस थबक तोरमदगी रिटायर्ड तोरबा मिसकनि अनीसुब नुपीगा लैमिनाबनि सही अनिगी ममांगदा लाइमताकता लैबा उखि लोकताक पुलिस स्टेशन की ओसिना थिजिनबा मतमना हारिबा मतै मनाव असि मखोइगी पोकनाफम लमदमदा हलखिदबा सही अनि सोरे मखोइबु थीबिगी थबक सथबा हौरे अदुबो चप चाब रिपोर्ट लैत्रि हाइरि अतोप पावमना म्यांमार आर्मी निफुरम मिजोराम पुलिस न फजिन्दुना पुलिस कस्टडी दा थमख्रे म्यांमार की मिलिटरी जुंता की मथक्ता अकन बलाल सथरिबा पीपल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ का सत्मिनरिबा लहुलुपसिंगना लांदारकपदगी भारत की ngमकै लांचिलखिबा युमथंगनरिबा म्यांमार की आर्मी निफुरम मिजोराम पुलिस न फजिनबगा लोइना पुलिस कस्टडी दा थमख्रे ऑफिशियल ओइब रिपोर्ट की मतुंग इनदि हाउजिक म्यांमार आर्मी पर्सनल कुंथ्रागा मपन मिजोराम की जोखा वाथर पुलिस स्टेशन की कस्टडी दा लैरि हाइरि पाउसिना हाइ मिजोराम की संफाई डिस्ट्रिक्ट की जोखा वाथर लोनरीब म्यांमार की आर्मी कैम्प अनि पीडीएफ की कंगबुना नहल खुदुम चंचनखिबदगी म्यांमार आर्मी सिंग अदु मिजोराम चंचलखिबने हाइरि नकल अमरमदा हाउजिक म्यांमार थोक्लिब लाल असिना मरम ओइरगा म्यांमार मसा लिसिंग अनि रोम मिजोराम चंगजफम लौदुना लैरि हाइरि अमरमदना जिरी हॉस्पिटल द मेडिसिन डॉक्टर लैतबदगी मियामना लैयेंबगी खुदोंग साबा फंगबा ngamdre जिरीबम डिस्ट्रिक्ट की निंगसिंगखुल लैरिबा फामुंग यांखैगी हॉस्पिटल असिदा डॉक्टर की अवार्ड पे क्या लैबदगी डिस्ट्रिक्ट असिगी मियामना अनालेंगी खुदोंग साबा मपुंग फाबना फंगबा ngamdabagi अवाब क्या मयुकनरे हाइरि हॉस्पिटल असिगी ओपीडी की मेडिसिन डॉक्टर जस्टिन हाइरिबा डॉक्टर असिना मतम खर सुटी लौखिबदा मोद सिननबा मेडिसिन की डॉक्टर लैतबदगी ओपीडी लाप अनाबसिंग कैजुअलिटी इमरजेंसी रूम द लैबा डॉक्टर सिंग लैयेंबगी थबक सथबदा अंगक ओइनरे हाइरिबा थवोंग ngasi जिरीबम द लैरिबा पाउमी टीम अमना हॉस्पिटल असिगी फिबम हाक्थेंगना येंगसिनबदा खंगलखिबने हाइरि ngasi नुमिजुंग पुंग 12 मखाइ ताब फावबदा हॉस्पिटल असिगी ओपीडी काउंटर क्लोज तौदुना लैरंबा लोइना मियोय क्याना ओपीडी थोंग लोलंबदा हंगफम लैतना कंगाउनदुना लैरंबदु पाउमी सिंगना थेंगनखि तोंग ओपीडी की टिकेट पाइदुना लाखिबा मियोय सिंग याउन इमरजेंसी रूम द लैबा डॉक्टर सुशील अमदी रनब्रताना हॉस्पिटल अदुदा लैयेंबा लाखिबा अनाबसिंग येंगलमा थेंगनरखि हिरामसिगी मातांग हॉस्पिटल असिगी मेडिकल ऑफिसर ओइना थौपुरिबा डॉक्टर भारतना पाउमिसिंगदा फोंगदोरखिबदा जिरीबम की हॉस्पिटल असिगी डॉक्टर की अवार्ड पदि लै अदुमैनमक डॉक्टर जस्टिना नुमित मंगानी सुटी लौखिबना मरम ओइरगा ओपीडी असि थोंगलोनबनि ओपीडी की टिकेट पिरम मियोइसिंगी ओइना तंगाइ फदना इमरजेंसी रूम द येंगबगी थबादु सथबनाइखि अतोपा पावमना कुकी ओइगनि सिंगनबु वखल सोइरबि नुपि अमा लैरमदगी पुलिसना लखलगा सेंटर द थमख्रे ngase pung 10 makhairum taba matamna singjamai police station ki manungsana Kwakaithel bazar gi mamang thangba longjam Kolbidu crossing road mayada lairiba rural bank ki lambi ga taina ba sarukta koki nupi ni haina singnaba nupi ama lairambadagi miyamna mari makong asengba khangna bahona bada lol phauna da ba madi wakhal soiba nupi oirambadagi masak maming laiphamna singba khangma ngamdre kudakta mafam adugi miyoi singna singjamai police station da pau pibidagi singjamai police ki timama laktuna nupi eda lokhalaba matungda masak maming amadi
furup masak khangnaba honakhi adubu kuki nupini haina singnaribi sahi yankhaiga mathoirum surabi adu wakhal suaiba miyoi amagum loli faunadabagi masak khangdokpa ngamkhidri kaina thangna nupidu singjamai police ki kangbuna wall drop center hairiba wakhal gi lainana naraba miyoi singi layengpham asida thamkhre haidi amaromdana India lenga amadi Manipur lenga na lamdam sigi miyambu ngakpi senbiba ngamdre Manipur lenga amadi India lenga ki security force na aikoi bu ngakpi ngamdre aikoi isana isagi lamdam ngaklasi center amadi state lenga ta aikoi na thajaba thamliba makai nomonomagi aikoi loina shiragani haibasi yelomi aikoi punna khangminaba matam oire haina imagi mairagi convener TS Sujata na phongdokre wapam sing asi Manipur press kapta pangthokpa pawmising unaba amada magna haikibani magna makha taraduna hai Manipur gi asingbu yelomi aikoi ni isagi iramda masida sasabada kudong thire aikoi bu ngakpinaba kanasu leitre isagi iramda masida aikoi bu nongmonomi gi refuse uhelakli Mahairoi ani yauna nupa masa ani thiba khangdana leiringai sera sida thinungoi maning leikai 1 number 9 digi samje sabam pisak masa amadi Birchandra ani gi sulangla langjin khangdribasi lebak thibane hari Ningol Sokobugi Matana Paladun Magnai, Relief came the Lady Ningol, Oibi Singnasu, Lamda Madugi, Marie Lenava, MLA, Madi Organization Singna, Minungsi Utpibo in the Sakobugi Toram Pangtonava, Toronto Biva, Yaurabasu Hari Ningol Sokobugi Toram the Saru, Yabira Nuhina Supontoke, Otopapa Madana, Sakang Dabas in the BZP State Secretary, Kongkang, Bikram Ziki Yumna Numai Rong, Tarum Kapsilamle. Ngarang numidang pung taraga minute taraga mangarum taba matam Impal West Police Station ki manungsana Nagamapal Soyam Lairak Talaiva BJP Manipur Pradesh ki State Secretary oina Thaupuri bani hairiba Kongkham Bikramjit Apokpa Kongkham Mongol gi yumgi geta nungmoi rong tarulam kapslam le hari Press na thawdok thokpham dagi phangwa paw gi matung di sakhangdaba khulai paiba car amada lakpa miyoi ahum lomna gate ki mapara khamlaba matungda nungmoi rong tarulom thangna kapslam mani maduda Haidorak Maru imung adugi sumangda Hamdun liba karamagi mingsel maru ohumlom panduna akayate tonki Madudagi Haidorak Numai Maruna yumgi palang panki Numai kapsin Maduda mi aso apanamat yauki belate kudakta Impal West District Police ki kangbo malaktuna yengsin bagi tabak sataki Kanana kari maram gi damakta numai kapsilam libano haibada hausa phabi oina sabsab maram khang mangamdre hairi Numai kapsilam ba sibu yaning da ba phongdok tunanga silala mung pukriya sob mapada Maike dongi miyamna wokat mi pam kredi makasa tharak poina panam pausiri ge to pamarueba paukhran state asigi mafam taraga ni thuri ambient air monitoring station thamna ba thaurang leire udeben state asigi tuan mafam taraga ni thuida ambient air monitoring station thamna ba thaurang leire haina Manipur Pollution Control Board ki chairman oiriba MLA Usam Devena phongdok pagaloina lamdam asida single use plastic sejanabagi amangba khangminaduna aikoi puna masibu thingnaba honamina saina su appeal tokre Lamphelda leiba Manipur Pollution Control Board ki office ta ngasi pawmising unabada mathaki wapam asi phongdokladuna magna hai board asigi miyang makhada DM University amasu Manipur University ki complex ta air quality monitoring tawnaba mission khiliba asigi mathakta nungshita haksang sokninga oiba yawbra haiba khangdoknaba Ambient air monitoring station taragani thoi thamgadoriba mafam singaduri Impal West ki oina Lamphel Lamsang Awang Sikmai Impal East ki oina Songbung amasum Porompat Thawal district oina district headquarter Bishnupur district headquarter Kaksing district headquarter Chusampur district headquarter Kangbukpi district headquarter Ziribam district headquarter da aduwa Technopol district kina moreni Ambient air monitoring station singasi thamna ba darkar leiba mission sing thunglabaga loinana assemble tobus luslakle machine sing asi pankhatna ba honabada board asigi staff ki award pa leibana khudong sadaba madi hoiri aduwa athubada machine sing asi install tawduna air monitor tawbagi thaba athubada paikhatlagani haina su mahakna phongdokhe su pawsida makhatana palakli atopa pawamadana commando singna moreh da miyot minei sathari haina maral sikre Manipur Police Commando singna border town moreh da leiba kuki zau misa miyam gi mathakta minung siyaw da ba mawna miyot minei sathari haina Kuki Women's Organization for Human Rights KWOHR na maral sikre KWOHR gi president thokpasti rolamana commando singna maral siradun hai moreh dagi fogat hiba misam tere tamthina ot nei kiba sina kuki miyam da atuki matik thamoi sukale asiguma miyoi bigi lisat na tab thawong asi aran amadi miyoi bigi hak khongaw na bane hari atopa paw madana
Helum amadi handicraft ki resourcing sizinaduna sitmilon fagathanbada miyamgi thaudang mathau tai. Manipur gi laizaribi helum amadi handicraft ki resourcing sizinaduna state asigi sitmilon faganaba honabada miyamna mapung fana thaudang lawba mathau tai haina Handloom and Textile gi Joint Director EGT na phongdokre. Wafam asi Handloom and Handicraft Design Extension Center Purampata pangthokiba 50 days training program for Human Resource Bank 2023 loisinbagi thoramda EGT na phongdokhi. Training program asi Manipur gi handloom amadi handicraft workers singi skill hangat hanabagi panamda lainga ki handlooms and textile gi miyeng makhada pangthokibani. Training program loisinbagi pangthokiba thoram aduga mari lainana EGT na hai. Manipur gi handloom amadi handicraft ki pothok singasi mapalam yamna pamnaba demand ama leibani. Adubu manpower amadi skill worker masing uwat pana mapan gi miyoi singna masing yamna demand torakpada aikoina aten matamda piba ngamde. Maramishna skill worker sing masing hangat hanba mathau tai. Masidana tana entrepreneur unit sing the skill worker mathau tarakpadi gi awat skill worker sing piba ngamna bapanamda training program asi pangthokpani. Numit yang khaini pangthokiba training program sida punna training kuntraga mari na saryaki. Training program loisinbagi thoram adu design gi assistant director T.S. Sundari, Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited ki general manager T.S. Basanta saryaki adi. Loisilakpuina to papamana dental health highway mipung kudimakta khanganba mathau tai Professor G. Sunil Kumar Sharma. Dental health highway yamna marueba mani masi mipung kudimakta khanganba mathau tai RIMS Dental College asi pikna haudurakhiba moirabasu ngasidi mai pakna manglomda sangsinba ngamle. Awang nungpok state singidana tana leba sigi mangsil thaba Dental College ama soidana oirakani haibagi thazaba lei haina RIMS ki director Professor G. Sunil Kumar Sharma na phongdokre. Wafam asi RIMS Dental College ki Pediatric and Preventive Dentistry Department sinduna ngasigi hauduna thasigi kuntra phawba sathagadaba National Pedo Dentist Day amadi Children's Day week haudopi thoram na saru yadana phongdokhibane. Dental College asida ngasi pangthokiba thoram da college asigi principal Professor B. Pravin Reddy, RIMS ki Medical Superintendent Professor Nepram Sanjib amadi RIMS Dental College ki Orthodontist and Dentofacial Orthopedist ki retired HOD Professor Brajasan yauna tuan miyoi singsu saru yaki. Pediatrics Dentistry amadi Children's Oral Health ki akhanaba maru oibising misa miyamna khangana bapanam na ngasidigi hauduna thasigi kuntra phawba sathagadoriba thoram asi haudopigi sarugam oina importance of oral health highways da angang sangi painting competition amasuk ngasi pangthoki hari adu hausikuina di miyam paw sumatang solution jarage masumyam puna na update ngaminasi.